Me prav zanima, kakšna bo. Ne morem verjeti, da ima najin fantek že punco. Sem dala ekstra filo v svojo znamenito borovničevo pito. A dobro diši. Mam jaz! Joj, tle je. Saj ne vem, zakaj sem tako nervozna. Mami, oči, to je moja punca. Kar useta se. Tjaša je bila lih na konvenciji znanstvene fantastike. Jaz nisem Tjaša, jaz sem Gamora. Najsmrtonosnejša ženska v celotni galaksiji. Nikoli. Tjaša, mislim, Gamora. A bi en kos moje odlične borovničeve pite? Ne, fuj, sovražim borovničevo pito. Gamora, s čim se pa tvoji starši kaj ukvarjajo? Moj krušni oče je Thanos, sin mentorja in Suisan, množičen morilec in nihilist. S čim se pa ti ukvarjaš? Vzgajali so me v morilko, ampak zadnje čase rešujem galaksijo. Ej, dej pa gremo gor v mojo sobo in pokazati svojo zbirko stripov. Prav, jaz ti bom pa pokazala, kako prerežeš vrat človeku z enim samim rezom. Ja, hej, pusta vrata od sobe odprta. A si jo videl? Marija, Mateja, ne morava midva pustiti, da najn tam malo takole hod naokol. Seveda, da ne. Se ne mara borovničeve pite. Če vam je bilo to všeč, potem kliknite tukaj spodaj. Ali pa tle spodaj. Tukaj nekje spodaj. Hvala.